खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बिनि उनावहाय नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। गुन्डा सोदोबखौ जोङो हाग्रामानिफ्रायसो खोनाबाय थायो मानोना हाग्रामानि केरेक्टारानो गुन्डागिरिखा नंखायनो गाव गुन्डागिरिखा हाग्रामानि खुगानिफ्राय गुन्डा ओंखारबाय थायो गुन्डा सोदोबा ओंखारो आरो हाग्रामानि जा लिडारफोर बे लिडारफोरा माबायदि केरेक्टारनि बेखौ दिनै 35 लाख जोंनि बिटिआर बासिया मिथिजोबखायो। 3,000 कोटि राङा दाबो कारापसन खालामनाय राङा बिथाङाव दङखाय बिथाङा सानसेयाव हाजार कोटि गारनानै नङाबा 100 कोटि गारनानै हेलिकप्टार बायनानै लाबोदों भारा लाबोदों माबेनिफ्राय लाबोदों मानो लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाबाय। बिथाङा जे कारापसन खालामदोंमोन बेनो बिनि प्रमाण आरो जे फैयोब्ला कारापसन खालामगोन बेनो बिनि प्रमाण। दिनै फैगौ 22 तारिखआव जोंनि जा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थि बायदियै जोंनि इउपिपिएलआबो 100% साखाफारा जानानै दङ आरो बे 100% साखाफारा जानायनि गेजेरजों जोङो दिनै इउपिपिएलआ खामानि मावगासिनो दङ। मानगिरि शिब प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै आङो दिनै बावखुंग्रियावहाय बिजाथि महरै सायख'जादों। बिथांनि बिथोन बायदियै दिनै आं बावखुंग्रियाव गिदिंगासिनो दङ। दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया 100% इउपिपिएलनो भट होनो होननानै दिनै देरहासार होनानै जोंनि मानगिरि शिब बिथांखौ बा जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ खेबसेबावनो शिब खालामनानै जोंनि बिटिसिआव सान्थि गायसननो खौसेथि गायसननो गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव मोनसे गेबें लामाजों थांनो हानाय इयुननि जोंनि जा जोलै बेखौ दैदेनलांनो हानायनि खामानि मावनो थाखाय दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया खौसे जादों। राभा गार' आदिबासि बर' सूत्रधर राजबंशी बाङालि इस्लाम गासैबो बावखुंग्रियाव ज' जानानै इउपिपिएलजों लोगो सापर्ट खालामनो फैदों। बेनि थाखाय खोब गोजोननाय मोनदों। हाग्रामाया गाव मोननै गेलेगोन होनदों आं मोनसे बुंनो नागिरदों आङो जेराव खाम्फा बिथांखौ मान होनानै खाम्फा बरगयारी बिथांखौ मान होनानै आं सिगाङावनो केम्पेइनाव बुंनाय बायदियै खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएलआव फैयोब्ला आं 14 नं चिरां दुवारखौ खाम्फानो हगारना होगोन होननाय लेखायै जोंनि शिब बिथांनि बिथोन बायदियै आं हगारनानै होदों आरो बावखुंग्रियाव आं गावनो गेलेफैदों आरो दिनै बावखुंग्रिखौ हमथानो हायोबा हाग्रामाया गावनो फैथों आरो हाग्रामानि एगेन्स्टै देबेरगावआव जोंना खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो गेलेगोन देबेरगावखौ बिथाङा बासायग्रोथों। गुन्डा सोदोबखौ जोङो हाग्रामानिफ्रायसो खोनाबाय थायो मानोना हाग्रामानि केरेक्टारानो गुन्डागिरिखा नंखायनो गाव गुन्डागिरिखा हाग्रामानि खुगानिफ्राय गुन्डा ओंखारबाय थायो गुन्डा सोदोबा ओंखारो आरो हाग्रामानि जा लिडारफोर बे लिडारफोरा माबायदि केरेक्टारनि बेखौ दिनै 35 लाख जोंनि बिटिआर बासिया मिथिजोबखायो। हाग्रामाया मोनबानि बारा देरहाया दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि बेरेखायै मोनबाल' देरहागोन बिपिएफआ नोंथाङा दिनैनि दिनखौ लानानै बै दिनसिम बिपिएफआ मोनबानि बारा देरहाया। अहंकार भाबै जोङो मानसिनि सिगाङाव हाग्रामा बायदि दुगा खालामनो नागिरा। बिथांनाव 3,000 कोटि राङा दाबो कारापसन खालामनाय राङा बिथाङाव दङखाय बिथाङा सानसेयाव हाजार कोटि गारनानै नङाबा 100 कोटि गारनानै हेलिकप्टार बायनानै लाबोदों भारा लाबोदों माबेनिफ्राय लाबोदों मानो लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाबाय। बिथाङा जे कारापसन खालामदोंमोन बेनो बिनि प्रमाण आरो जे फैयोब्ला कारापसन खालामगोन बेनो बिनि प्रमाण। উড়াজাহাজ আবার দিবই পারা নাই ভাড়া আর ভুটি থাকে ড্রাইভারও ফুটকছেন মই পয়সা দিব পারছি নাকি ভাড়া তেল ভরা পয়সা তো দিছে পাইছে কোনে দিছে মই মাটি যে বিক্রি করছে তোতে খেল আছে 22 কোটি টাকার মাটি বিক্রি করেছে মই এই গুৱাহাটীটো এটো আপোনালোকে হিসাব লৈছে এটোতে তেল ভৰাই আছো মই লয়া না লমটো কি হেমন্ত সর্বানন্দপুরাও লব মোদীপুরাও লব ভালে লম মই মাটি কিমান বিক্রি কৰিছে স্যার 4.5 বিঘা মান হব 22 কোটি বিরাট দাম অঞ্জলি দেইমারি ঘুটিলেহে কম পাব মই আমাৰতো বিফেপ দল মইতো বেলেগ দলৰ কি কম নাই ক্ষতি নকৰে আমাক কোনো দলে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে না কংগ্ৰেছ না বিজেপি না মুঠতে ইউপিপিএল তো আজি
আপোনালোকে চাওক UPPL আজি মানে কেণ্ডিডেট সেইদিনা 18জন ডিক্লেয়াৰ দিছে প্ৰমোদ বড়ো নিজৰ সমষ্টিটোত আজিলৈকে ঠিক কৰিব পৰা নাই সেকেন্ড লিষ্টটো আহিব ডেট খোৱা নাযায় না ক'লে বিৰাট হাংগামা হয় সেইকাৰণে আমি আৰামত দিম মই এইবিলাক বুজি নাপায় প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা খেলা মেলা দি পেলাই মই টাইম পাছ কৰা মানুহ নহয় আমি কাম কৰিম আমাৰতো ফূৰ্তি কৰিব লাগিব যিহেতু আমি চৰকাৰ গঠন কৰিবই এইটোতো ফূৰ্তি নকৰিলে কেনেকে হ'ব আগতো কৰিছে এইবাৰো কৰিব প্ৰমোদ বড়োক সোধক এইবিলাক চাকৰি চেলাৰী নাথাকা চাকৰি কালি আপনি কৈছে যে গণেশ কছাৰী ইএম হ'ব তো ডেপুটি চিফ কোন হ'ব আপনি চিফ হলে এইটো ঠিক কৰিম পাৰ্টিয়ে ঠিক কৰিব ডেপুটি চিফ কোনে হ'ব পাৰ্টিয়ে ঠিক কৰিব স্যার আপোনালোকৰ যেটো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য একো কোৱা নাই কিন্তু নিত্য গীতেৰে মানে সভাখন শেষ কৰাৰ কথা বাৰে কি এইটো অলপ আগতে সুধিছে তো আমি যেটো চৰকাৰ বনাব সেই কাৰণে আমি ফূৰ্তি কৰি আছে এতিয়া পৰাই বাস একো কোৱা নাই কি কৰিব কি নকৰিব মই কোৱা নাই নাকি 100 কোটি মই কেনেকে ইউজ কৰিম 40 কোটি কেনেকে ইউজ কৰিম মই সুধিছে তো হয় ৰাস্তা পাইছে দলং বনাইছে ৰাস্তা বনাইছে আমিও দেখিছো হয় ভাল হৈছে কিন্তু মই ব্যক্তিগত কি পাইছে প্ৰশ্ন ইয়াতে এই কাৰণে এটুকে লক্ষ্য কৰি আমি কাম কৰিব গৈ আছো স্যার আপনার উড়া জাহাজ আবার দিবই পারা নাই ভাড়া আর ভুটি থাকে ড্রাইভারক সুধকচোন মই পইচা দিব পাৰিছি নাকি ভাড়া তেল ভৰাব পইচাটো দিছে পাইছে কোনে দিছে মই মাটি যে বিক্ৰী কৰিছে ততে খেল আছে 22 কোটি টাকাৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছে মই এই গুৱাহাটীটো এইটো আপোনালোকে হিচাপ লৈছে এইটোতে তেল ভৰাই আছো মই লয়া না লমটো কি হেমন্ত সৰ্বানন্দ ফ্ৰও ল'ব মোদী ফ্ৰও ল'ব ভালে ল'ম মই